Kubor nakaslem jong unongsan hima. Pulit kejela kasi sajan kila pentip baladap ban kem yo way breu bala suba bula don keti ban peniap yo kawai ke kanak skol East Gentle Hills hagini ki kendiat sri balala. Hau kurwak kubor Assistant Inspector General of Police ubak GK yang rai ulai itu. Bahaga bede baka kes bala perung Kliriat Women's Police Station kabadon yo number 0903 2021 yang jing toket la pelong dekat Crime Branch Police Station East Khasi Hills. Yang jing toket la yarap lang dekat Crime Scene Unit bat ki pulit ke East Gentle Hills. Hagi kendiat si balala ki pulit ki laong bagi la pelong yang jing toket ke babenia ke bala yalam syak jing yok kem ya way bre bala suba. Bodai bodon keti ban pediap yang kata kena skol. Ke jing toket ke raya syakabat ban penti kena lagi dang don syu ne em ki way pat ki bala don keti ha kata ke kambaman. La ban pen kenma bakate kena skol ke bala syak peniap dusman East Gentle Hills kalaja haka khat artrik uleber arjar arpuwai haka step jangka khat artrik uleber kate kena kalami nalayeng balik skol haka por kumba prabaje men step nrei lalap penban ya met jangka haka khat lai trik uleber haka jaka bala tip kum kawa umblo wai kirbi kawadan hadikia East ya met jangka latep no haka khat santrik uleber